this morning, whātaro whātu this morning, I le tatou ainga, ngā a mese fōi tatou umalawa o lo whaalongolongo mai le nei tai au. Amen. What a beautiful day. Mānei le aso o lo whaapeona tatou wa ai atuai I le uafua ina mai le atua mo I tatou. Can you say amen? I le nei la tai au o le a tatou tatalo I ona tatou whaalongolongo le ai le upu po le awhionga pa ia le atua. Patai tele no mātou tamai no wanga lei, no mātou au nia mai le nei aso fōu o no lau whamalolonga I o mātou tino ai siri ai o mātou anganga. O lea mātou whaanongolongo I lau upu, I ielo whaunga I lau au auna, le ia I le ala waa o lau upu I le nei tai au, whaima mea whainga ruenga, whaamanuia fōi oe tamai I lau whanau, au lātou whaanongolongo I le nei tai au, ia vea pēr lau upu o se whawhangu o se aoaonga ia ao ngā mo I mātou. A mātou whaataritari atu I lo toia whio mai, ua lata tele mai. Vi oe tamai le ni aso, so se whatawhaitaulanga o loo talaina pe tautalani ai le upu moni ia Iesu Keriso, tama ia alu malemana lau upu le nei tai au, ono Iesu. Amen. So, good morning again. It's a blessing to be in the presence of believers and the presence of our brethren this morning. And as we gather together, I know that some of us, our parents aren't here at the moment. They're traveling, but it's good to always come together to hear the word of the Lord. Can you say amen? And some of our family members are working as well, but we know that everybody is praying for this morning. This morning we begin a new chapter, and this is chapter 3. Le nei tai au o le amataina lea o le mata upu e tolu, o le tatou tusi o lo tatou aoina I le nei vaitaimi, po le tusi lea Ioane, le apostolo. Le tai au la nei o le amataina le tatou mata upu e tolu, mai aso na tua na I nei, na tatou whaanongolongo ai I le amataina o le ngaioinga po ngaioinga mole lautele. Last week we ended chapter 2, and chapter 2 is where Jesus begins his public ministry. So now we know that from chapter 2 and for the next few chapters until chapter 12, this is all about Jesus' ministry on earth in the public eye, in the public arena. So lea o tātou mālamalama, mai le mata upu e lua, se ia o le mata upu se fuluma le lua, o le a tātou wa o inai, pe tātou wa awa ai, pe tātou whaitau. I ngai o inga a lea li I whaola o Iesu, I lana molimau po o lana ngai o inga mole lautele o tangata. So le lau o tātou wa ngai mai I le whai ungo le mta upu e lua le vea sole na te anei. I le whai wina le mta upu le na te anei, na tātou I loa pe mata I le teimi na ngai a Iesu, I le teimi o le Paseka, le lau malamalama tātou I le teimi o le Paseka o se tasi nei o tau saminga Israelu po o tangata o le atua e whaamanatu wai, le lave ino I lātou mai ai kupito. A o ngai la Iesu Jerusalema o se māsani a le lātou ainga le awa tātou a oina, tolus fulu tausanga o le olanga o Iesu, tausanga taitasi na ngai ai Iesu malona ainga I Jerusalema, a wale tausaminga o le Paseka. Ai I le molimau a Ioane, o I tātou te mauai, le ulua I teimi na ngai atua Iesu I Jerusalema mo le tausaminga o le Paseka, ai o lea ua amatalia lana ngaluenga mo le tama, mo le whaolatanga. So when Jesus was heading back to Jerusalem, after 30 years of going to Jerusalem every single year for this festival, for this Jewish festival, we now understand that this particular journey in John chapter 2 back to Jerusalem was his first Passover as Jesus begins his ministry on earth. So he's now launched into his ministry, and we now know that at the end of chapter 2, we finished off last week by Jesus cleansing the temple.
And we know what happens. There was the cleansing of the temple where he turned tables, where he struck the people with a cord in his hand. And we understand that through the power of his divinity, he was able to exit hundreds and hundreds and hundreds of people from inside that temple that were selling merchandise. And what did he declare? He said, do not make my Father's house a house of merchandise. So he was his zeal, his energy, and his enthusiasm for his Father's house. And he did not want it to be a place of business or making profit. So, lea la sa tatou whaita wina I le whai wina o le mata upu le vai aso lena te anei. Sa iei le whai upu e lua se fulu ma le lima. Tangatanga ia I le lua se fulu ma le lima. O le Ioane e lua. O I sa whaapea whamele lua se fulu ma le tolu. Sa iai Jerusalema Iesu. Au iai o ia Jerusalema. Whamai e toa tele e na tali tonu I lona suafa. Ina ua lātou va aiatu I ia. I whaailonga e tele. Ai whamaile whai pue lua suma lima, a wā fo'i, wana sila fia mea o I loto o tangata. Peo isa whai wina le tatu mtau kule vai so lena te anei I le loto o le tangata. Ma le mau ia Iesu ke riso lea o lo whaapea o na au mai e Ioane le apostolo. Manatua o le autu a to le mtau pua Ioane I lana tustu singa. O le Ioane lua se fulu. Whai patolu suma tasi a tonu mua mai tau mai e nisio I tātou. Ai whamai le whai upule e tolu suma tasi. Le Ioane lua sefulu, whai pue tolu suma tasi o lo iai whai puwha apea. A ua tu sia ia mea, ina ia tali tonu wai o tau, manatua. O le autu mua le tu sia Ioane le apostolo, ina ia tali tonu I tātou. Tali tonu I le tali tonu o Iesu ke riso o le alo o le atua soifua. Ma le vaenga luna lua, ina ia maua ai fo'i leola. So, lua vaenga o le autu a le tusi a atoa le a Ioane. Lea lau o tatu iloa, I le amataina o ana ngaioinga mo le lau tele, o mea malava sa whaatinoina e Iesu. Ina ia ngai le manatu, ma le loto, ma le mawhawha o le tangata whaitau, ma tangata sa whenga iai I lea I taimi, o Iesu o le alo o le atua, o Iesu o le keriso o le alo o le atua, malona lua, ina ia talitonu ma ia maua ai le ola. So remembering that John's book is based around John 20, and I think some of us have memorized this verse already, but just to reflect again, that in John 20 verse 31 it says, but these things, so John writes these things. John is moved by the Holy Spirit to record his gospel because of these two key points. Number one is that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. So he is authenticating that Jesus Christ is the Son of the living God. Okay, that's number one. The second point of his gospel is that whoever believes that Jesus is the Christ, the Son of the living God, may have life. And that's the evangelistic point of his gospel. Amen? So number one, he authenticates and he proves and he says Jesus is the Christ. And so when Jesus cleanses the temple, when we read the story about Jesus going to Jerusalem, his first time ever in the Passover as Jesus Christ, the Son of God, as he launches his ministry, when we see him move and when we see him speak and say, you will destroy this temple and I will raise it back up in 3 days, that's him talking as the Son of the living God. Amen? And when we ended last week's chapter and it says that he did not believe in their belief. Remember that? Because Jesus did not commit himself, and we understood that the Greek word for commit was the same word for believe. And in verse 24 last week, it says Jesus did not commit himself to them. Why? At the end of verse 25, it said that he knew what was in man's heart. So the point of this gospel is, number one, that we may believe that Jesus is Christ, the Son of the living God, and two, that we may have life. Amen? So that's the evangelistic point of view, is that the whole Gospel of John, supporting the other three Gospels,
is to declare those two things. Amen. So we're going to move on in chapter 3 this morning. This morning we're going to be talking about 3 things. So we're going to use verse 1 to 8. This is a group of verses. So it's verse 1 through to verse 21. But for this morning's, for this particular story, I've divided it into 2 parts. So we'll look at part 1 today, and we'll look at part 2 next week. And so there are 3 things that we're going to talk about today. And number 1, we're going to talk about a man by the name of Nicodemus. Le taeaone nei o le atatu e tolu ni vaenga o le atatu tala noai I le mataupu le tolu. Le mataupu le tolu o le tala ia Nikotemo. So e tele ona whaitauina e tangata whaangolongo ma tangata whaitau. Ai o le māneia I o le au mai e le apostolo o Ioane. Se I tato va ai. I le tala noanga Nikotemo ma Iesu. O avaenga o lea tautinonga tātou te iloa ai o Iesu o ke keriso o le ano o le atua soifua. O Iesu foi o ia o le ola a ina ia maua I tātou o e talitonu le ola. So e tolu vaenga te fia tala noa I le taiao le nei mai le whaipu mua o le whaipu e valu o le vaenga mua na I vai aso le nei o le vai aso o le asau e whai uina ai le tātou vaenga le o le tusi mtaku e tolu. So vaenga mua o le tangata ingoia Nikotemo le la tatu va aia na ia ni taiao. Vaenga lona lua o le wa fa autuina fa pe ia toe fa nau le tangata be born again. Okay? Ma le vaenga lona tolu fa autuina fa pe e angi le matangi I le mea e loto I ai. The wind blows where it wishes. So those are the 3 parts of today's sermon, part 1. And then we will look at the second part of the conversation between Jesus and Nicodemus next week. Today's sermon is entitled Jesus' Witness to Nicodemus. Le taeaone nei o le molimau Iesu ia Nikotemo le ala tatou whaitawina. Can you say amen? Whamolmole suamaina lo tusi pa ia Samoa. Amataina le tatou whaitau I le whaipu mua ma le whaipu e lua. Maulo tusi Samoa ia tatou whaitau whaatasi mai. And Marie and Anu, if you guys can read verse 1 and verse 2, okay, for us this morning. Yala whaitau whaatasi mai mo mua wha Samoa, whaitau ia o le tasi tangata o lo le au Phariseo, o Nikotemo lona ingoa, o le tasi lea whaipule o Yuteia, wa anuane o ia Iesu I le po. Ua whai mai a te ia. Rapie, ua mātou I loa o oe o lea o au. Ua maliu mai le atua. A wā e lea mawhai e se tasi o na whai o ia whai longa e te whaia. Ana le ia te ia le atua. Thank you, Marie and Anu. There was a man named Nicodemus, one of the Pharisees. He was an important Jewish leader. One night he came to Jesus and said, Teacher, we know that you are a teacher sent from God. No one can do these miraculous signs that you do unless they have God's help. Amen. No one. So Jesus answered and Rabbi, we know that you are a teacher from God, and no one can do these signs that you do unless God is with him. Ile nei taiao, o le atato mata mua pe tato tilo, ile tangata e ngoia Nikotemo. We're going to begin today's sermon by looking at the man named Nicodemus. Ile whaipu mua, whamei whaipu mua o le tasi tangata o lo le au Phariseo o Nikotemo lona ingoa o le tasi lea whaipule o Yuteia. O lea la o tato manino mamala malama le whaipu mua I le tangata lea ingoia Nikotemo, vaenga mua o Nikotemo o le au Phariseo, o lo le au Phariseo. Lona lua, whamai le vaenga lona lua o Nikotemo lona ingoa, ma le vaenga lona tolu, whamai o ia o le tasi lea whaipule
or Iesu. So that we can understand who Nicodemus is, we read in verse 1 that there are three things that they tell us about this man. Number 1, there was a man of the Pharisees. Number 2, his name was Nicodemus. Number 3, he was a ruler of the Jews. Manatua, a tatou wa'awa ai I le tangata le nei e ngoia Nikotemo, e ao na tatou malama mua, po le a se tāua o le tangata le e ngoia Nikotemo. Ma tatou mauai, I le lenga mua, o le tangata le nei o Nikotemo, o le Fariseo. Manatua e tatou, ia Fariseo I te tonu o le whenga fōu. O Fariseo, o I lātou ia na avea matangata na matua ita tele ya Iesu. So the Pharisees, because Nicodemus is a Pharisee, we need to understand, so what is a Pharisee? The Pharisees in the New Testament are described as Jesus' worst enemies during his public ministry. So that's one. How do we know that? We know that from chapter 1, Manatua, I le mataupu mua, sa whaapea o na tātou wa'aiai, o taitai nei o Iesu na lātou whesilingia Ioane le papa tiso. I le whaipa suma le iwa o lātou lea na whesili a Ioane le papa tiso, o ai ea oe, o oe ea o le Mesia, o oe ea le mātou te whaatalitali atu iai. O I lātou fo ia na lātou whesilingia Iesu ina ua whaamamaina e Iesu le malu. I le vaiaso na te anei lea na lātou whesilingia Iesu wha mai, se a e se whaelonga e te whaali mai a te I mātou, ina ua e whaia nei mea. O le au Fariseo fo'i, lea ua tātou I loa, mai le mataupe se fulu ma le lua, wha mai le mataupe suma le lua o le Ioane, lea whaupe fast fulu ma le lua, wha mai e toa te lea li I ua talitonu ia te ia, pe talitonu ia Iesu. Ai le I tau atuai, ai sea, ona o le au Fariseo, ne I tulia I lātou I le sunako. So le la wa tātou I loa, o le Fariseo, I le mataupu po le whenga fōu, o le Fariseo o I lātou ia na whaasanga tau, pe na lātou avea le tala inga po le molimau a Iesu, ma mea e ita tele ai. Whapewhea fōi o na whaamau nia le whaamatalanga, e o lava I le teimi na whaasātou rina ai Iesu, o ai I lātou na mōlia Iesu, o le au Fariseo, o le au Iesu. O le sito whina sa ia Nikotemo, wha mai le whaipu mua, o le tasi lea whaipule o Iesu. O le wingo le upuna, e iai le au Fariseo, a iai mo lātou taitai. Lona winga, o le tofinga o Nikotemo, o ia o se tasi o taitai o le au Fariseo. So e le o se tangata, lai titi le tangata lea, o le tangata o e iai le tofinga I le au Fariseo. A leo o tatou malamlama, o le au Fariseo o I lātou lea na matua I ta tele I le tala inga a Iesu. A le ale molimau le au mai Ioane le apostolo. O le tangata le ngoia Nikotemo, wha mai a whaipuelua, ua aluane I a Iesu I le po. So what we understand is that a Pharisee are Jesus' enemies while he was here on earth. How do we know this? The Pharisees are the ones that asked questions when he cleansed the temple last week. Remember? So last week they were the ones that asked the questions. And they said to Jesus, what sign do you show us since you do these things? And ultimately also in John 12 verse 42, the verse there says about the Pharisees as well. He says, John 12 verse 42, sorry. In John 12 verse 42, nevertheless, even among the rulers, many believed him, but because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. So the Pharisees were against Jesus. Okay? So that's what we know about the Pharisees. But what we find out from the story today is that Nicodemus
was not only a Pharisee, but listen to this. In verse 1 of John chapter 3, it says that he was also a ruler of the Jews. So there were the Pharisees, or the group of Pharisees, but then they had leaders above them. And this man, Nicodemus, was one of the leaders. So what we understand from the first verse is that not only Nicodemus was a Pharisee, or was an enemy of Jesus, but he was also one of the leaders of the Jews, or the leaders of the Pharisees. In other words, a leader of the enemies of Jesus' ministry. But what does verse 2 say? Verse 2 says, this man came to Jesus. Okay? So lela o tatou malama i le tala le nei ua lawi loa i le whaitau o tatou. O i lea o le a tatou wa ai le ngaioi o Iesu, o ia o le alo o le atua a. O ia i lona mana malona matautia, i lona i tu o ia o le alo o le atua, o i o le a tatou wa ai i ai, i le mea e mawhai e le atua a. Because if we read a tatou whaitau i le whai puelua, fa mai ua aluane o ia ia Iesu i le pō, ua whai mai a te ia. This is what he says to Jesus. Rapie, ua matau i loa o oe o le ao ao, ua maliu mai le atua, a wā e le mawhai e se tasi o na whai o ia whaelonga e te whaia, ana le ia te ia, le atua. Okay, e whape whiala o na tatou i loa le matautia o le atua i le vaenga lea, o lea ua sau le tangata o le Phariseo, e le ngata o ia o le Phariseo, ai o ia o le taitai o Iuteia, whamai o ia o le whaipule o tangata Iuteia. Ai whaalongo i lana molimau ia Iesu, whaalongo i lana mau ia Iesu, whamai rapie, mua, e whaingoa e ia o Iesu o le ao. Whamai rapie, whai mai a te ia, ua mātou i loa o oe o le ao. Mai whea, ua maliu mai le atua. O le tangata Phariseo, o lona tūlanga atua, e le mawhai o na taua se tangata po se tangata ua whai mai o ia o le alo le atua, o se ao pea whai e le o se ao. A le ua sau le tangata lea whai mai rapie. So ua ia whaingoa ina Iesu o le ao. Ai whai mai fo ia, ua mātou i loa o oe e maliu mai le atua. Number 3, whamai a wā e le mawhai e se tasi, o na whai o ia whaelonga e te whaia, ana le ia te ia le atua. Ma ai le molimau a le tangata o lo avea, fōlinga mai a vea ma tangata whaasangatau ia Iesu, fōlinga mai o ia o le taitai o le au Phariseo, e whamai lana molimau, rapie, ua mātou i loa o oe e mai le atua. A wā e le mawhai e se tasi o ia whaelonga. O whaelonga ia, o lo tā ua mai lunga le whai puelua suma tolu o le whai mata puelua. If you look at verse 23, a tatou tilo le whai puelua suma tolu, sa Yerusalema o ia i le Paseka, i le tausaminga, o na tootele ailea o e na tali tonu i lona suafa, ina ua lato ba ai atu i whae i longa. O i la tatou te iloai, sanga lue Iesu i le taimio Paseka, i whae longa ma wawenga e tele. Na le molimau Nikotemo, whamai Nikotemo, a wā e le mawhai e se tasi, o na whai o ia whae longa e te whaia. The second part of this man Nicodemus is that we see his first part of the conversation between him and Jesus. And this is what he says. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi. What we first know about the Pharisees is that they are enemies of Jesus. Yet this particular Pharisee comes and calls Jesus Rabbi or teacher. That's how we know that that's the Greek word for teacher. Amen? And he says, Rabbi, we know that you are a teacher from God. And he's starting to have part of his conversation
what he thinks this man is. The third part here says, for no one can do these signs that you do unless God is with him. So you can already hear in Nicodemus's beginning statements or conversation or the phrases that he is acknowledging Jesus as rabbi. He's acknowledging Jesus as someone from God. Because Pharisees didn't believe that. That's why they killed Jesus. Because Jesus was saying that he was from God. Yet this particular Pharisee was declaring that he was a man from God. Hey, a really fascinating picture. What we know about Nicodemus, that Nicodemus eventually becomes a believer. Amen? In John chapter 7 verse 50 and in John chapter 19 verse 38. I'm going to read John chapter 19 because this is where Nicodemus takes care of the body of Jesus Christ at his death. And I'm going to quickly read those verses. In John chapter 19 verse 38-39, it says these about Jesus' death. After this, Joseph Arimathea, being a disciple of Jesus, but secretly, for fear of the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus. And Pilate gave him permission. So he came and took the body of Jesus. 39. And Nicodemus, who at first came to Jesus by night, also came, bringing a mixture of myrrh and aloes, about 100 pounds. I want to let you know that this man Nicodemus, he was a Pharisee. He was known as an enemy. He was a leader of the Pharisees. Yet, Nicodemus becomes a believer. One of the facts about Nicodemus is that he is the only Pharisee that has been noted in any of the four Gospels to become a believer. The only other Pharisee that becomes a believer in the New Testament is who? Is Paul. Hey. So, o le tangata le nei o Nikotemo, na avea o ia matangata talitonu. Ai o le tangata fo le nei o Nikotemo, na o Nikotemo lava, o loo iai whaamaunga i tusi evangalia umai wha, na o ia lava o se tasi o Phariseo, na avea ma se tasi na talitonu ya Iesu. Paua le si Phariseo na whaolaina, o le tangata lea e moa ia Paulo. O le matautia le na o le feita ngai o le itangia o le molimau ya Iesu, ma le maua Iesu Keriso, ma lana ngaluenga sa whai. Lea wa tatu wa ai, o le tangata le nei e moa ia Nikotemo. Ilona o langa atoa na avea o ia ma se tasi na avea ma whai pule i to tonu o mea tau Phariseo ma o onga whaaiutaia. Leo wa tātou i loa o i la tau nei na whaamatau i lo tātou ali i whaola. Na i o lava na lātou whaasātaurina. Ai whai mai e ale tangata leo Nikotemo. Le moli mawai Ioane mta koe sfurma leiva o ia lea sa avea matangata na Luatua e pesosoani ya Iosefa le Arimathea i le tino maliu o lo tātou ali i whaola. So those are a few facts that I wanted to share with you this morning about this man by the name of Nicodemus. Let's move on to verse 3 to verse 6. Langi, if you can read verses 3 verse 6, we're going to move on to the second part of our sermon this morning, and that's be born again. Le vaenga lona lua ia toe whanau le tangata, tātou te fia whaonga ina whaipu e tolu, se ia o i le whaipu e ono. If you can read verse 3 to 6. Thank you. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh,
and that which is born of the Spirit is spirit. Amen. Whaitau le whasamoa, whamumole, whaiputolu, se whaipuono, ia, watali atu Iesu, ua whape atu ia te ia, e moni, o te whai atu ia te oi, a le toi whanau le tangata, e le mawhai o nei loa e ia, o le mālo o le atua. Ua whai mai Nikotemo ia te ia, e mawhai ea whape whea o na whanau o le tangata ua toi ina. E mawhai ea o na toi ofi I le manawa o lona tina, e whanau mai ai, ua tali atu Iesu, e moni, o te whai atu ia te oi, a whai e le whanau se tasi I le vai maleanganga, e le mawhai o na sao o ia I le malo o le atua, o le ua whanau mai I la le tino, o le tino lea, o le ua whanau mai foi I la leanganga, o le anganga lea. Verse 6 says, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. O le vaenga lona lua o te whiatala noa le tai au le nei, ia toe whanau le tangata, be born again. If we look at the 10 verses of this particular book, the statement that Jesus declares around being born again is stated nearly 10 times. So Jesus uses an analogy of being born again. So a tatou matamata I whaiupune se pulu o le amatanga o le mataupu e tolu, o le toe whanau o le tangata, o le whanau o le tangata, e whaonga e le apostolo. Toi titia se fulu temi e whaonga mai ai le ata lea o le toe whanau o le tangata. Ina ua fesili ina ua whai atu ia Nikotemo ia Iesu, rapie ua wiloa o oe o le tangata mai le atua, a wae le mawhai e se tasi nei whailonga e te whaia. Manatua, e le o se fesili, o lana whape atu ia Iesu, rapie ua matu iloa o oe mai le atua. Ai whaalongo I le tali a Iesu I le whaamtalanga Nikotemo, whamei a le tali a Iesu I whaipuatolu, e moni, o te whai atu ia te oe, a le toi whanau le tangata, e le mawhai o nei loa e ia, o le malo o le atua. Jesus hits them straight away with a transformative response. Amen? Nicodemus didn't ask a question. Nicodemus did not ask, how do I make it to heaven? Nicodemus was stating, Rabbi, we know you are from God, for he who does these signs is from God. Jesus responds in verse 3 and says, I say unto you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. So I le tai au le nei, o le whi au mo I tātou le ta mawhai le alo le atua. Manatua, le tatai lava lo tātou manatu I le autu a le tusia Ioane, whamai Ioane, so se tasi e whaitau I nei upu, I na ia latou a talitonu o Iesu o le keriso o le alo le atua, ma ia maua le ola. A le upu le atua po le upu Iesu na whai atu ia Nikotemo I le tai au le nei, whamai o tali Iesu e moni, o te whai atu ia te oe, a le toe whanau le tangata, whamai e le mawhai o nei loa e ia, o le malo o le atua. O le toe whanau o le tangata, e le o se mea le tangata. O le whanau po le toe whanau o le tangata, e le o se mea a le tangata, o le fina ngalo po le pule to atasi a le atua. Amen? Ai whalonga o mata tau ai alu foi e te molimau I si o uso, po o so tuangane, po o so tufine. E te whaalongo lawa I tala I ngā tangata, e ta tau ona e toe whanau fōwina. A le toe whanau o le tangata, o le pule to atasi a le atua. Whaamaunia I le Ioane mua, whai upo spulma le tolu. Whamai le whai upu lea, o I latou e le o le toto na whanau wai, e le o le manao foi o le tino, e le o le loto foi o le tangata, ai whamai a o lea tua lava. O le whao laina o le tangata,
o le pule to atasi a le atua. Amen? When Jesus says and responds to Nicodemus, and he says, most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Being born again is the will of God, because chapter 1 verse 13 says this verse, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. So you being born again was not by your will, but what does the end of that verse say? But of God. In Romans chapter 8 verse 29 verse 30, Paul reminds the church at Rome, the Christian believers in Rome, and he says this, for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son. What is that saying? God predestined your salvation. God foreknew that you were to be elected for him. That's cool, eh? Amen? It says there in verse 29 of Romans 8 that he might be the first, be conformed to the image of his Son, that he, Jesus, might be the first among believers, many brethren. Moreover, whom he predestined, these he also called. Whom he called, these he also justified. And whom he justified, these he also glorified. Brothers and sisters, let me remind you today that your rebirth, that your renewal, that your being born again was nothing to do with you, but absolutely everything to do with God. Amen? You being born again, your salvation had nothing to do with what you had to choose to do. But the Bible says that we were predestined. We were pre-elected. We were elected by God. His salvation was given freely for us. We didn't have to do anything. In fact, the Bible says that while we were still sinners, God extended grace. And we all say, Amen. That should be a loud amen. But yeah, amen. We should say amen, because while we were still in sin, God still extended grace. And that's today's lesson. For mai le upo Iesu lea ia Nikotemo. Nikotemo, e moni, o te whaiatu ia te oe, a le toi whanau le tangata, e le mawhai ona I loa le malo o le atua. O le tito nai mta apwetolu. Can we all look for the book Titus? So Titus is in the book of the New Testament. I le tito mta apwetolu. E fia whaamautu I nei le manatu lea. Tito mta apwetolu, whai pwe wha malelima. A mawala utusi whaamolmole, tato whai tau whaatasi mai. Ia. A ua whaalia mai le anga le lei, ma le alofa I tangata o lo tātou whaaola le atua. Ona whaaola mai ai lea o ia I tātou. E le ona o ngā luenga o I le amiotonu sa tātou whaia. A e tusa malona lava alofa I le whaata e le ina, I le toe fuata ina, ma le whaafowina. E le ananga paia. Tupai, if I can get you to read those two verses, please. When the goodness and loving kindness of God, our Saviour, appeared, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Amen. So ole whaamautu ina ele manatu lea. Ole toe whanau fo wina lea o talanoa tuai Iesu ia Nikotemo For mai Iesu e moni a le toe whanau le tangata. Fōlinga mai pe ia o whaape atu Iesu ia Nikotemo Nikotemo nawa e sawi a te au lea o tā talanoa, lea o tā whaafesangai. Ai manatua,
o le whai mai Nikotemo, rā pie, o mātou i roa o oe o le ao mai le atua. A le ale tali Iesu, wha mai le tali Iesu, e moni, a le toi whanau le tangata. A lea o tatou malamulama, o le toi whanau o le tangata, o le fina ngalo to atasi lava o le atua. O le ale unga o Nikotemo, le ana tatou maua mai le tusi. Na avea Nikotemo, ma se tasi o e talitonu. Le whao leina o le tangata lea, pe o le ata mānei ale nao te fia au mai e le tai au le nei, e winga ia Nikotemo. Na leo o tatou malamalama i le upua le atua, wha mai le upua le atua, le ana tatou whaitawa ia tito wha mai, a ua whaalia mai le anga lei, ma le alofa i tangata o lo tatou whaola le atua, ona whaola mai e lea o ia i tatou, e le ona o ngā luenga o le a mio tonu sa tatou whaia. Le aima sa tatou ngā luenga le aima sa tatou a mio tonu. Ai wha mai ai whai umol whai upua lea, ai tusa malona lava alofa, i le wha ta eleina i le toi fuataina, ma le wha fauina. Le aima sa tatou ngā luenga, e le ai fo i ma sa tatou a mio tonu. Ai wha mai ona o lona lava alofa. Wha mai na wha ta eleina, na toi wha fauina, ma toi fuataina i tatou, i le anganga pa ia. Lono winga, au tala noa ia Nikotemo ia Iesu. O le fina ngalo o le atua, o le fina ngalo o le alo o le atua. Leo sau Nikotemo wha sa ngai ma le alo o le atua. O le ala le fina ngalo o ila tatou te ilo ai. Wha mai ale whai ungo le tatou mtaupu le vai aso le na te anei. Wha mai le whai ungo le tatou mtaupu na sila fia mea, wana sila fia mea oifea o i le loto o le tangata. A saule mtaupu e so mai ai o ai le tangata o Nikotemo. Tala no Nikotemo ma Iesu, ai sila fia e Iesu le loto o Nikotemo. That's beautiful, Today, we hear the story of Nicodemus. Now we know that the Bible talks about we are predestined. Us being born again is predestined. And then Tupai read in Titus that we are not saved by works of righteousness that we have done, but according to his mercy, he saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. So I imagine that the conversation that Nicodemus had with Jesus then reveals his divine power. Hey, this is another confirmation of him being the divine Son of the living God. And he turns to Nicodemus and he says this to Nicodemus, I say to you, unless one is born again. It's almost like Jesus is saying, Nicodemus, you're about to be saved. Nicodemus, you are about to be born again. Because I imagine Nicodemus will be in his Pharisees' council. They'll be having conversations about this person, Jesus. He's doing all these miraculous signs. We need to do something to stop him. He was part of all those conversations. In fact, he was one of the leaders. In John 7, the Pharisees turned to him and warned him and said, do you believe in this guy? So Nicodemus was even standing up for Jesus in some of those council meetings. Amen? And he ends up becoming a believer, one of the only two Pharisees in the whole New Testament that becomes a believer, or ones that we read about in the Word. So, ile tai aula le nei, le wha mai ia Iesu ia Nikotemo. Wha mai langi le tali a Nikotemo le whaipui wha, e ma whai e whaape whea o na whanau o le tangata ua toia ina. E ma whai o na toi ofi i le manawa o lona tina e whanau mai ai. O i la tātou te ilo ai, o loo manatu i a Nikotemo, i le toi whanau mai i le tino. Ai whamai a whai pue fitu, ono le tātou whaitawa nei, o le o whanau mai i la le tino, o le tino lea. O le o whanau mai foi i la le anganga, o le anganga lea. So le o loo tōsina e Iesu le manatu a Nikotemo, e le o le whanau wha le tino. Ai o le whanau i le anganga.
Whamaile tali a Iesu il whaipue lima, ua tali atu Iesu e moni, o te whai atu ia te oe, a whai e le whanau se tasi I le vai ma le anganga. Okay, tauwhi meile manatu na a whai e le toe whanau se tasi I le vai ma le anganga. E le mawhai o na sao o ia I le maa lo o le atua. I whai upu e tolu wha mai a whai e le toe whanau le tangata. Whai upu e lima wha mai le tali Iesu a whai e le toe whanau I le vai ma le anganga. In verse 3, Jesus responds to Nicodemus and says, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus responds and he says, Jesus, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? What was Nicodemus thinking about? He was thinking about birth in the physical sense. But verse 6 says, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. So Jesus was drawing Nicodemus' attention to the fact of being born again in the Spirit. Hey. Verse 5, Jesus answered, most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit. So Jesus now adds water and Spirit. In verse 3, he says, unless one is born again. Verse 5, he says, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So I want you to hold onto that point. If you are not born of the water and the Spirit. For me, Iesu, a whai le toi whanau le tangata I le vai ma le anganga. Fōlinga mai o loo mai taupe mā tau Iesu, se tasi o tusi I le whenenga tuwai. A wā a whai tātou te whai tau I le Esekielu. Su eno tusi whaamolmole le Esekielu ma tau pue tolu spulu ma le onu. Whai pue lua spulu ma le wha e o le lua se fulu ma le fitu. O I tātou te maua mai ai I le perofeta le neo Esekielu. Se tasi o upu na whetalai atu ai le atua I ona tangata po o lona nuu o Israelu. Ezekiel chapter 36. If you can flick open your Bibles to that chapter for us and look for verse 24, 25, 26 through to 27. If you can read those verses for us, please, Langi. 24 to 27. Thank you. For I will take you from among the heathen and gather you out of all countries and will bring you into your own land. Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean. From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. Amen. Whaitawina whaasa mo whamolmole lua spulu mal whaasa I o lua spulu mal fitu I ia, a wā o te awea o tō ainu ese, ma o whaapotopotoina o tō mai nu ese uma. Ma o au maia o tō I lo o tō lau ele. Ona o sausawina lea o tō I le vai manino. Ona mamai lea o tō. O te whaamamai na foi o tō I lo o tō leanga uma. Ma o tō tupua uma. O te abatu foi ia te o tō le loto fou. Ma o tu I te tonu ia te o tō leanganga fou. O te abe sea le loto maa ai o tō tino. Mau avatu ia te o tō le loto a ano. O te tuuina atu lo wanganga I tu tonu ia te o tō. Tō te savavali ai I au tula fono. Tō te ana foi I au whaamusinonga. Ma o tō whaia. A manatua o loo whitalai Iesu matali atu Iesu. A whai ele toe whanau le tangata I le vai ma le anganga. O le ata o le vai ma le anganga, o le ata lea o le wha mamaina, o le ata lea o le wha fōwina.
O le tusia Ezekielu le na tatou whaitawina, whamai whai poe lua suma le lima, whamai iova ilona nuu, o na o sausawina lea o tau ile vai manino. When the Bible talks about water and spirit, whenever you see the two terms together, it is always talking about the cleansing. It's always representing the renewal. It's talking about the regeneration. The meaning of that word regeneration is to grow again, or to reinstate, rebirth or renewal. Okay? So when we're looking at, Jesus is talking to Nicodemus and he's talking to his heart. And Jesus is saying, Nicodemus, it's not by your will, it's by God's will that you'll be saved. Then Jesus talks about you must be born again by water and by the Spirit. Amen? When we look at those two things, those two things means to be renewed, means to be cleansed. And Ezekiel talks about it in the Old Testament, and he says this in verse 24, 25, and 26. Then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. In verse 27, Ezekiel speaks to God's people and says this. God says, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. Amen? So there we see water and spirit. Water and spirit. O ile Ezekiel, utato te vai le vai maleanganga. Le vai maleanganga. A tatou mata fo ilai le fina ngalo le atua I lona nuu I le mtaupu leo Ezekielu. Whamai ona o sausawina leo o tau I le vai manino. Whamai whai poe losu mawhitu o te tuina atu lo uanganga I totonu yate o tau. I le tusia Tesalonia, o loo whaapea mai e le tusia Tesalonia, whamai awana talia o tau le awhionga a le atua, na o tau whaalongo mai iai mātou, wa le talia o tau o le upu a tangata, ai pe tai o le upu a le atua, ai whamai le e feso na e lima whai poe luas puma leono, ina ia whaapa ia inai, ina ua whaamamaina, I le whaata eleina, I le vai a toa ma le upu. O le upu le talanoa mai ai. Po le vai le talanoa ai Iesu ia Nikotemo. O le upu. Hey, amen? When we look at the water and spirit, the water represents the word of God. In the book of Ephesians, Paul writes to the church and he's talking about certain relationships. But then in verse 26 he says that he might sanctify and cleanse her with the washing of the water, by the word. So water represents the word. When Jesus is talking to Nicodemus, you must be born again by water and by the Spirit. Amen? Le tai ale nei, o le vai maleanganga, o le upu ale atua, maleanganga pa ia. Amen? Leo lo tala noa atu wai Iesu ya Nikotemo e ao ona toe whanau le tangata. E ao ona toe whanau le tangata I le vai maleanganga. E whai mo fie o lo tatou manatu pe a tatou whaitau I le upua le atua. Le fina ngalo o le atua mo I tatou a. Au tala noa Iesu ya Nikotemo o lo whai loa atu wai Nikotemo o au o le alo o le atua. O le awala lea e tali ilo fesili na e te fesili mai ai a. E tali atu ai le mea nai o loo I lo mafo fau. Can you say amen? Le tai ala le ne, lea wa tatou malama o le tangata o Nikotemo. Sa ia sau ia Iesu ma whai atu ia Iesu a matu I lo o le awao po le tangata mai le atua. Whai atu Iesu e moni o te whai atu ia te oe e ao ona toe whanau le tangata. A le toe whanau le tangata e le mawhai ona I loa e ia le malo o le atua. E whamai whai poe lima, whamai Iesu ia Nikotemo, moni o te whai atu ia te oe, a whai e le whanau se tasi, I le vai maleanganga, le lau tatu I loa o le vai o le ata o le upu. A le tue whanau le tangata I le vai
ma le anganga, e le mawhai o na sao o ia, I le mālo o le atua. Amen. Mai no muli o le tato tala noanga I le nei tai au, o le matautia o le ngaluenga a le anganga pa ia o loo whai nei. Whamai a le whai upoe fitu ma le whai upoe valu. Upu nei Iesu ia Nikotemo. Fitu, awa e te ofo, awana o whai atu ia te oe, e au ina toe whanau mai o tō. Valu, e angi le matangi, I le mea e loto I ai o ia, e te whaalongo foi I lona ani, ai e te le loa le mea na sawai, ma le mea e aluatu I ai. E whaapea I lato uma, we ua whanau mai e le anganga. Our final verses for this morning is 7 and 8. And it reads like this. Do not marvel, Jesus says to Nicodemus. Do not marvel that I said to you, you must be born again. 8. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. I le whai wina le tatum taupu I le netai au, e angi I le matangi, I le mea e loto I ai. I le whai wina o le tato tusi whai tau I le tai au le nei, na whaape atu ai Iesu ia Nikotemo. Nikotemo, e angi le matangi, I le mea e loto I ai o ia. E te whaalongo foi I lona angi, ai e te le iloa le mea na sawai, ma le mea e aluatu I ai. E whaapea I lato uma, o e ua whanau mai e le anganga. I le vaenga muli o le tato mataupu I le tai au le nei, e fia whaai wina le tato mataupu ma whaaua wina I le vaia sofo, I se manatu whaapea, I le au mai e Iesu lana tali I lana tala noanga ma Nikotemo, I le matafa ioi a le anganga pa ia. I le matafa ioi a le anganga pa ia. Le upu leo lo tato le na whaonga Iesu, whamai e angi le matangi I le mea e loto iai. Whamai whai launga e sumatasi whai poe lima, e pei ona le iloa e oe le ala o le matangi, e whaapea foi ona le iloa e oe le ngā luenga a le atua o le na whaia mea uma lava. E angi le matangi I le mea e loto I ai, ai ete le iloa le mea na sawai ma le mea e alu atu wai. And the final thoughts of Jesus' response to Nicodemus for today, and we will finish this conversation next week. But in the final parts of the conversation for today, Jesus responds to Nicodemus and he says to him, the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. John MacArthur quotes the Holy Spirit this way: the Holy Spirit cannot be controlled or understood, but the proof of his work is apparent. Where the Spirit works, there is undeniable and unmistakable evidence. Where the Spirit works, there is undeniable and unmistakable evidence. I le tai au le nei, o loo whaailoa atu e Iesu ia Nikotemo. Nikotemo, o le mana o le anganga pa ia. Le whai mai ia Iesu I le whai unga o lana tali ai Nikotemo mo le nei tai au. Whai mai e whaapea I lato uma o e ua whanau mai e le anganga. Le molimau le a Peteru na molimau ai I e na lato I loa le lilingi mai o le anganga pa ia. I le ngaluenga mata upe lua. Wha mai tustu singa po wha mau ngā aluka. I le whai upe tolu spuma le valu. Tūlai Peteru. O le launga Peteru na tūlai ai o ia mawhape atu. I nā sala mo ia, ma ia taitasi, ma papati soina o tō uma, I le suafa o Iesu Keriso, mo le whaamanga loina o angasala. Whai wina le launga lea Peteru whaapea, o na maua lea e oto o le mea foai fua mai o le alea o le anganga pa ia lea.
Kirisiano mauso matua whaafine I le tai au le nei, o le talatala noanga a Iesu ma Nikotemo, mua sa tātou wa ai, le loto o le tangata sa whaatasi mai na whaamatau pe na le talitonu I le molimau a Iesu ma le tala inga a Iesu. Ai whamai Iesu a le toi whanau le tangata I le vai po le upu ma le anganga e le mawhai o na sao atu ifea I le malo o le atua. Ai whai o upu a Iesu I a Nikotemo whaapea, whamai Nikotemo e angi le matangi I le mea e loto I ai. O le ale ata le au mai a Iesu, o le ata o le tangata e whaatu muina I le mana o le nganga pa ia. Mana tua le upu a Ioane le papatiso a, o au o te papatiso I le vai, a o ia o le muli mai e papatiso atu I ate o tou I le anganga pa ia. Amen? O le upu na Iesu lea o loo tau mawhai e momoli atu I le tangata lea e ngoa ia Nikotemo. And the final part of today's verse, Jesus says to Nicodemus, the wind blows where it wishes. We all have heard the wind before, right? Jesus is giving an example, and he says the wind blows where it wishes, and he goes on to say this, and you hear the sound of it, so you hear the wind, and he says, but you cannot tell where it comes from or where it is going. And this is what Jesus says, so is everyone who is born of the Spirit. Again, like in verse 7 and like in verse 6, that which is born of the flesh is flesh. That which is born of the Spirit is spirit. Now we understand from today's text that being born again is not a decision that you make. We didn't decide that we're going to be saved. Hey, we've learned from today that our rebirth and our renewal was elected. We were elected. We were undeserving. But the Bible clearly states that we were predestined. Like Nicodemus, we are predestined. But then Jesus says, so are they who are born of the Spirit. Amen? So, like Peter says in the book of Acts, that final book that I've got there on the board, Peter says, for the promise is to you and to your children. This is the promise. Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive what? The gift of the Holy Spirit. The gift. A gift is not something that you pay for, right? A gift is freely given. The Holy Spirit is freely given. John the Baptist says, he who comes after me is greater than me. I baptize in water, but he baptizes in what? In the Holy Spirit. Amen? And that's regeneration, that's renewal, that's rebirth of the heart. When Jesus says last week, when the book of John says last week that he knew what was in man, in chapter 3, Nicodemus turns up on the stage and proves it right there that Jesus knew exactly the heart of this man. And we now learn and we now know that Nicodemus becomes a believer. And that's like you and I. Whapena fo I tātou le tai au le nei uso matua whawhine. E pei o nā o awina e tātou mai le whionga pa ia le atua. I tātou I loa ma mauti noa ua toi whanau I tātou I le vai ma le nganga. O le whanau I le tino, o le tino lea. A le whanau mai I le nganga, o le nganga lea. Whamanuia le atua I le tātou whaitau le nei tai au. Whamautuina I le maulea Ioane o au mai mo I tātou I le nei bai taimi. Whamai Ioane lua sifuru whai patolu sumatasi. A ua tu sia ia mea ina ia tali tonu o tau o Iesu o le keriso lava o le alo le atua malona lua ina ia maua ai foi leola I lona suafa. Le ala o tātou wa ava ai le tai au le nei le whaolaina o le tangata le nei o Nikotemo. O la se fuafuanga o le atua mo le tangata lea
Ai lela o tātou I loa le tala anga, malona molimau, malana tala noanga. This is probably the cornerstone of the whole of the Bible, is this conversation between Jesus and what could easily be described as an enemy. But Jesus saves, and Jesus uses his power that he was the Son of God, proves again that he is the Son of God, and brings Nicodemus to salvation. So be blessed today, brothers and sisters. Tawina ia whaamanuia le tua I lana upu, tatou toe va'ava'ai, I le vaenga lona lua, I le vaiaso asau, I le whaiwina ia o le talatalonoanga. A Iesu ma Nikotemo, ia whaamanuia le tua le loto, I le nei aso, le a o tatalo, o le whaiwina o le tatou mata upu le nei tai au. Let us pray. Father, we continue to give you all the glory and the praise. We thank you for the power of your word. We thank you that we have an opportunity to be able to hear your word, to be able to be taught your word. Our prayer is that we understand your word. Our prayer is that we bear fruits of the goodness and the power of your word. So we bless your wonderful name this morning. We thank you for all that are listening in today. We pray and we remember our parents that are overseas and who are at work this day. We pray for the believers who are listening to your gospel message today. We pray for those who are sharing the gospel, that the power of your word, and that your word is expounded in its entirety and in clarity, Father God. So we bless your wonderful name today. In Jesus' beautiful name we pray this prayer, and all of God's saints say, Amen and amen. Yeah. Whamanuia tele le atua mo tātou le nitai au.